Kublai Pibaro te kene ka dika cimetip ya ki khobor laikam balapan mi daka Staff Selection Commission SSC baca kini ki post ba phi ban apply kada ya ki balapan dep ya ka kelas 12 kamut tang kelas 12 layo ban apply te sapi ya kene ka video hadu ke bakut nang ba pin tip khambene ha ka bai dei bat kini ki post bat ya ki wikiwe ki jingdan kam te ki kertang jong ki post kadai Lower Division Clerk LDC lane Junior Secretariat Assistant di JSA dikajing seu lane katulop ya kini ki post kadai kat kena hajar na ispa adu under pula hajar aspa aka sibenai nang taka post data entry operator DIO kajing seu lane katulop kadai arpsan hajar sanspa adu prapwe hajar sispa bat arp kena hajar aspa adu kenai hajar ispa aka sibenai nang taka post data entry operator grade A kajing seu lane katulop kadai arpsan hajar sanspa adu prapwe hajar sispa bat ha kabaidei berkini kajing seu lane katulop hindang yo rusak kwe aluans tiki post ki balat ki don hadu ulai hajar sispa alai pwe ki post baro all over India te ha kabaidei bat ki state wise vacancy ki klem 4 penmi karno ki post ki balat chapo aga Meghalaya dese kin sa penmi kham haden ten rei ka all vacancy pat kadai lai hajar sispa alai pwe ki post baro ki balat tekas nem ha kabaidei bat kini ki post papiyo ban apply kadai kat pradu arpunyus nem bat kandon ro ka age relaxation halaki jong ki kategori tena kabantaki SC ST ka age relaxation kadai sans nem kamut ba hadu ulai first nem papiyo ban apply ya kini ki post nang taka essential educational lane ka kelas papiyo ban apply kadai kelas 12 standard papiyo ban apply teki bakwa ban apply sa apply no kamkloi kada don ki bakwa ban apply ya kini ki post teka exam na kamta kini ki post kadai computer based examination bat kin don artli ki exam kata kadai ka tier 1 bat tier 2 teki ba qualify ya ka tier 1 examination kamut kin sayo ban tho lane ban atem par sa kawai ka exam kata kadai ka tier 2 exam teki subject na kamta ka tier 1 pat English language arpsan question san pumak part 2 general intelligence arpsan question san pumak part 3 quantitative aptitude arpsan question san pumak part 4 general awareness arpsan question san pumak teka por ban tho ya ka exam kadai 20 menit kamut pinyo por tang sitengkenta pantho ya ka exam tek ba qualify lane pas ya ka tier 1 exam te pin sayo bantho pat ha ka tier 2 tena kamta kini ki post kandon ru ka skill test lane ka knowledge skill test haka tier 2 halaki jong ki post te enda pila qualify ya ka tier 2 te kin sapen mi merit list te pi haban le ba ha ka baidei pat kini ki post kenang bapinyo ya ka kam teka sentar bantho exam na kamta ka written computer based test hapo Meghalaya kadon hapo Shillong tang ki badai hapo gajik tang ki badai hapo Meghalaya kin haban tho hapo Shillong bat ka bai application fee na kamta kini ki post kadai free na kamta ki ST kategori teka last date pakin pedang ya ki application kandai hadu ka khat tarik ubanai banyau arajar pesan teki tarik bantho exam kan na kamta ka tier 1 kandai khat pra tarik Benai bakandai hadu kat pratarik benai bakandai arajar pesan tena kamta ka tier 2 pat kadai ha benai Februari March arajar arpun reu tekum na ban apply ya kini ki post piha ban apply online haka website ssc.gov.in lane haka my ssc mobile app nambar ba menta klalong ban apply haka mobile app te lada pinang ban apply hi haka mobile lu kalong nambar ba menta kala kamsok ban ya keba mensua pia ban pendupload baro ya ki jingdan kam pia ban upload ya kru ya ki photograph bat ya ka signature haswa ba pen submit ya ka form bat pisala ban apply te tang kini ke jing betep ha ke bedai bat kini ke post ko blai sibon